Oke guys, nih buat masakan sasak khas Lombok, Nusa Tenggara Barat. Nih kita ruangan nih arah kelabage nih, kelabage ya, ingat kelabage. Nah tutup dulu ada saat rumah masak. Net buka seberat lagu nih kita no video nih terbukaan sih saya rihuna. Kita balik nih ruangan campur lapuk campuran. Nih saya rihun, si rihun, nah si rihun Aduh, side. Nih saya isak yang keborek daun, kol. Oh, lu momot. Nah, terumbuhan si kol malik nih, anu non, kalau bagi non. Oh, ada sak skema ini dia paling baik kolnya sebenarnya aja. Mari kita. Terus, nih tua Jumar nih. Tak Jumar nih ya paling keren nih, nah lembuk deh tak Jumar nih, nah zoom tak Jumar nih, jadi nih tua sup nih yang ngudut selo, tak sup, ngudut nih tak sup nih kita nih, ngopi selo tak sup, nah tak sopi larut nih, curug tekan HP ya, lapuk video tak sopi nih, lok kenda baru datang nih, ai ada sangat situ ngopi nanti nih. Upi pokok ada paling baik. Nah, nih terus lain nih. Oh, saya isaknya gak borek kol. No, lo anjak tak no. Anjak. Tak uri datang nih. Keren, tak uri nih. Lo kecebat. Nah, nih Linda no, nih tadi lo anjak nih. Kalau anjak. Cewek nih, main nih sih. Dengan nih. Nih kopi, iya paling baik lamun sekalian nih pagi-pagi pengerek nih. Lihat tak sup, tak uri, sopir bogak cet momot nih sekali sambil sebelum telah bunyi teh. Tak Jumar nih ngantok masih harum ngantok tak Jumar nih. Aneh. Apa jaga uni nih? Apa jaga uni nih? Biasa tak Jumar nih. Aneh. Nah, nyapa aja batur, nyapa aja ya. Mereka andok tersampan kunci apa nah? Apa tuh buja? Jumar mereka juga. Tak uri buka kerupuk nih, nah, kerupuk andoknya apa nih? Bogak, karena bogak. Iya. Apa tak sup nih, yuk paling parah. Luar biasa penyuap nih, tagami nih dah nih. Slow apa? Nah, kita penyuap tak sup Saya tahu bang nih penyuap nih. Menteri no di robot dah tu dah tungkep nasi dah. Angkat tak ilam. Basuh tak sup nih. Sopil nih nganyun nih. Bogak kali kan nih. Kandang dah nih tahu nih. Duit puluhan dari mak dia. Lo anjak nih, angkala air lo anjak nih, Nah, apa masak kedok kelabage nih kita ruangan nih, kolok paling main ya super nih, paling super nih, nih, hah? Super gitu nih, dia paling main nih, kakelan nih, sebenarnya nih, nanti kandoknya apa lagi. Nah, iya juga yang hiburan es metona. Tahu main landuk ya lalu bau nyiur tuh deh. Bau nyiur jak lunggu deh ada. Tagihan tuh deh. Super. Bau deh. Bau ada dah. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.